E tumu fo i le nganga vivi ma le nganga whawhitai. Ona o le alofa ma le anga le lei o lo tātou atua. A wā o lea o tātou whisila whai i le maunga o ao. Ai leo le maunga o liu lau mea. I le soifua maua ma le langi mamaa mai lo tātou atua. Si wafonga o le tai au fau ma Samoa. O Maia tātou si i taulanga whātasi atu i lo tātou atua. A wai le lei o ia o mea o mawhoi o ia whaia mo i tātou. O i tātou fo i Maia. O le mea lea, o Maia, le whanau a le atua. Tātou Tapua'i atu i le atua. Tino ia te oe. Ina ua whai au i le mea lilo. Ina ua Sauniga au i mea loto i le lalo langi. Te talo le nganga Paia. Tolu Tasi Paia e lo mātou tupu siri e se. O le atua oe o le langi, o le atua oe o le lalo langi. Au Faasifo atu le Ifoga lau whanau. I e lofa whauru whareina i lātou le papatisonga o le ngang Paia. Whauina i lātou lo mātou wali ia i lo Paia ma lo mamanu. Le tua lo mātou tama. O le wala au i le nganga i la au fio. Mo lo nganga lo mātou wali ia. Whātonu fulawina ai o le mātou nei Sauniga. I le suafo o Yesu Keriso lo mātou wali'i ma lo mātou whaola. Amene. Tātou vivi atu i le atua i le pese ua Sauniga.
tuatuanga fa apostolo, ngangana fa Samoa, ngangana fa Peritania. Ua o fa tuatua ile tua le tama, le ona le marosi malava, ule na faya le langi ma le la rangi. O fa tuatua fo ia Yesu Keriso, o na ala o to Tasi, lo Tapua'i. O le na fa na wile ngana Paia, na fa na Omaia Maria le Tapua'i. O le na puanga tia e pule Pontio Pilato. Sa fa sa taurina, sa maliu, sa tanumia, na o ifo I se oli, o le aso tolu na to e tu mai ai na ye woti. Na fioahe I le langi, o lo nofo o ia I le tu taumatau o le atua le tama. O le eona le marosi malava. Le a atoia fio mai o ia e fai masino, e ola a toa mai e woti. Ua o fatuatua I le ngang Paia. Ua o fatuatua I le kalesia Paia e au fiainu uma. I le mafutanga o le au Paia. Ma le whamagaloina o angasala. Ma le toe o la mai o le Tino o Tagata. I le mariona e Tuavao. Amene. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the way of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous word declared through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your will, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. O tātou tarusanga, whaftai whātou senga manaonga, o le a maulia le na whionga le tātai whono, taula papa. Tātou whamawalalo luma o le tuaiala lan tarusanga. Le tua lava o lawa fio le tua tama o le alo ma le ngang Paia. O lawa fio nei o atai au. Ma le lumana. Mātou whanene ma whamanu I lawa fio. Mātou te si atu la mātou vi inga a o le whawhetai. I le mou mali atu o le nei aso. O tūlata mai o le tau afiafi o na mātou whape Ifo lea. Alanga ina o lau ngā luenga o le tālai.
ai mai se upu fola e au ona. Avea ia le whai mo mātou sau le ne asasa. Mamoli atua i le anganga o le whawhetai a o le whamanu. Le whanene tanga e tū mau malewi inga o la o fio. A wā o la o fio lava e au le mana malewi. A whawhetai te le atua. La mātou wholaunga umi le nei tau sanga wa mātou tūlata le si ui. Wa toi nei o le masina. Ona mātou tau lea o lau o le wha moe moe. Ai whawhetai sa e tai mai si o mātou wola. I le aso ma le aso. Whawhetai lau tamau a inga whale tino. Wai mātou te lau atu i le aso ma le aso lo wanga le lei. A o lou lava lofa e tū mau. Tau si ailo mātou wola i la le tino. Le tua whawhetai. Whapito au ngafa na mātou whawhetai. A wale ola whale anganga. O lo mātou mawaina ai. Le whatala le lenga i aso sae. Ala le au na. O lo lātou tau asuina le ipuwai o le ola. O lo lātou whamanuia. Ma mai a i mātou. Le anganga e musuina ai o mātou anganga. E maua ai le ola. Ai whapito ai lea. O le awete o le ola, o le uoina e whafouina, mātou te ai, ma whiinu ai, whai lea matongi ola. Le tua whawhetai. Whawhetai ato no le neila lo langi, le tū langi, o whaliu mai o le tai au, le oso ai o le la. Ne nei tū langi o mātou Faasifo le afiafi. Ai mātou te whawhetai pēr, ma sanga whawhetai. A wā o lovi inga e tū mau o nei mātai au. Le tua mātou te tonu pi ama ia la mātou whawhetai tālo sanga le au. Pai osi tau langa a le whawhetai lumo la o fio. Pangalea e tupu pēr le se ma le angsala. Tupu pēr o mātou manatu le fili o le lalo langi e le moe pēr. Tai au ma le pō, se ia au lia le aso fou. O whapena lawa na tui mai pēr i to tonu lo toi whale o ainga. Le tua e se ia elofa, awa ia le tamama mātou o atu e tō tutuli o luma. Awa e au le nei pō o mātou tō lau ina atu. Wa e si la fia o mātou le anga masase. Mātou te MANATU-AUTU le sātau o lea o le wha o le tanga. Awa le tamama e wha mangalu. Wha mangalu mai au i tai o whainga malo. Tai o e kālesia o to tonu o awhi o anga ai maise i to tonu o ainga le toi whale. Alofa le tua o mātou se pe lava ona e au mai ai mātou e lui tau inai. A vea lea maala mātou te wha maua laloi. Ia wai le aise e sao pia. We esi la fia mea uma lea tua le tamaa. Ai mātou te watu pēr malu mātou anganga wha maua lalo. Ia e alofa ma ia e wha mangalo ina i mātou. Ia o lea tua e o mātou manao. O lona e si la fia me i manatu o tangata lava ia. Tui pēr ma whatonga i la o fio. Te ia e wha manuia mai la mātou Ifoga atoa i le nei tu la le afiafi. Ia aluma ia tupu ma ia mana lau tala lei. Ia whapena o nao tauina ai i mātou. Whamanuia le tua i tai ai maise o whainga malo. Tai o e kālesia. Ia ai maise o te tonu a inga. Ai maise si o mātou atu nu o Tapua'i mai i Samoa. Alofa le tua whamanuia iau sina o tamama tina mātutua. Ia lau whamanianga le whainga malo si o mātou atu no. Le tuai o lau fio lava na e whawaina ma mātou maua ai le tanga vai o le whawai i le tua Samoa. Le tua whamanuia mai a inga tai tua Tasi. Whamanuia i lātou o manaumia lau soasoani. Mātou te MANATU-AUTU i lātou o wha i langi le wholaunga. Ia maua lea nganga o wha maisenga ai maise o wha mawhanwhananga. O e foi o whea ngai
tama whanau o mātou nei atunu mga luenga I atunu mamau nei ia e alofa le atua leo ina ma e puipuia I lātou a whiangai mga luenga I le nei aso sa masa umalawa ai le ngatai leo I lātou o whemara ngā I lungo ala tele vawe ia I lau whamanianga ia alofa le atua le upu fola la saunia la ma sunga le FAITAU nei ia whapena o na langona ma ia mātou mau ai pia le nganga o la o fio o la mātou te talo le tele ma le ano ai o mea mātou ti manat mātou te tonu a whaia e pi amo I te talo lau kewi sanu ina ia mātou mau ai pia le tu whatasia ma watu I la o fio peio na e au mai ia I mātou o le tatalo male o lenga e tu mau e o lava I le whawawau o le mātou o lenga lea I le tua le nei tu la patasi mai oe mo I mātou o le tua lava e sui fua o la o fio le tua le tama Mafuta mai le walo pele male nganga Paia e whatu pula ia I bea lo mātou ola o nei Matafeo masa umalawa ke ia o I le whaavavau lau. Amen.
Tātou vivi atu I le atua I le pese I ua saunia. Faitauina a fionga Paia le Atua. Ngangana fa Peritania. Mai ngangana fa Samoa. Reading of God's Word in English dialect and Samoan dialect. Our Bible reading for us today will come to us from the New Revised Standard Version. From the New Testament, 1 Corinthians chapter 12. We are going to read responsibly reading
from verse 12 to verse 31. Our Bible reading for today from the New Testament, 1 Corinthians chapter 12. We are going to read responsibly reading from verse 12 to verse 31. Let us hear the word of God. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in the one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. Indeed, the body does not consist of one member, but of many. If the foot would say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it less a part of the body. And if the ear will say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would the hearing be? If the whole body were hearing, where would the sense of smell be? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as he chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many members, yet one body. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor can the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the members of the body that seem to be weaker and indispensable, and those members of the body that think less honorable, we clothe with greater honor, and our less respectable members are treated with greater respect. whereas our more respectable members do not need this. But God has so arranged the body, giving the greater honor to the inferior member, That there may be no dissension with the body, but the member may have the same care for honor. If one member suffers, all suffer together with it. If one member is honored, all rejoice together with it. Now you are the body of Christ and individual members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then deeds of power, then gifts of healing, forms of assistance, forms of leadership, various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work powerful deeds? Do all possess gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? But strive for the greater gifts, and I will show you a still more excellent way. Faitau afionga Paia le tua ni ngana fa Samoa. Mai le whenga inga whau. Korinito mua o Matafeo se fulu ma le lua. Ana au tātou faitau whiawa wa iai mai whai se fulu ma le lua. E whangata mai le tōrusu ma Tasi. Korinito mua lono Matafeo se fulu ma le lua. O le au tātou faitau whiawa wa iai mai whai se fulu ma le lua. Whangata mai le tōru se fulu ma Tasi. O awhionga Paia le tua. O wāpei o le tino o Tasi ia. Ma ona i tū tino e tele. Au i tū tino uma. E ui ina tele. O le tino e Tasi lava ia. E wha pe lava ke riso. A wāfo i le manga e tō Tasi na baptisu nai tātou uma i tino Tasi. Po i taia, po Eleni, po Polonga, po Samuelu, ma ua whai mai tātou mea ngana e tō Tasi. A wāfo i o le tino e le se tū tino e Tasi lea. Ai pei tai.
o i tu tino e lasi. A fai mai vai, ona ua leo manima, o te le so le tino, e monia, e le o le tino ia. A fai mai le talinga, ona ua le o le matau, o te le so le tino, e moni ea, e le olo le tino ia. A fai o mata uma le tino, pe fa pe fea ona whalongo. A fai na whalongo lawa, pe fa pe fea ona songa. A o le nei, ua tuuina e le atua e le tu tino e tai tasi malana tu i le tino, pei ona fina ngalo i ai o ia. A fai foi o mea uma o le tu tino e tasi ia. Pe fa pe fea le tino. A o le nei, e lasi i tu tino, a e tasi lava le tino ia. E le mawhai foi le mata ona whai ane le lima. E le aiso wa o Maia tiao. E le mawhai foi le uro na whai ifo i vai. Lua te lea o Maia tiao. Ai peitai, e siri lava o nao ngā i tu tino, e tā ua e vai vai. Mai tu tino wa ta ua e tātou e matanga. Ua siri o tātou tau lea iai. Ma e ua tau waina. Ua siri o na tau lea ia. A o tātou i tu tino, ua tau le leia. E le aise mea e mati vai i la tō. A ua whāta tau wina e le atua, le tino uma. Ua ia tu ina foi i le ava, i le i tu tino o vai vai. Ina nei ai le tino se masenga. A ia petau sia i whatasi uma i tu tino. Pe a whai e ti ngā le tasi i tu tino. Ia ti ngā whātasi ai i tu tino umalava. Pe vi ia le tasi i tu tino. Ia ori ori whātasi ai i tu tino umalava. A o tō, o le tino ke visa o tō. Mai tu tino tai te o tasi. Ua whātuina fo i le atua le e kāre sia mua mua o apostolo. O lona lua o perfeta. O lona tolu o ao. Pito ane i ai o e whai wavenga. Ina mai e maua me alofa e wha maroloa i mai. O e whesua soani. O tai. O e tau tala i ngana. O apostolo uma ea. O perfeta uma ea. O ao uma ea. O whai wavenga uma ea. Ua tofu uma ea ma mea alofa e wha maroloa i mai. E tau tala uma lava fo i nenga ngana. Pe wha matala uma ea. Ia o tau nau i le alofa e sili. Ai pe tai o te whasino atu i ate o tau le ala sili langa. Wha manuia mai o le tua i le FAITAU wina o na whionga Paia. Mai ea tu maupe lava o lona vi inga e Whaapavau. Whaapavau lava. Amene. O le launga ni suafa manu malo o le tua le tamā. O le tua le alo. O le tua le angang sa. Fe mai le manatu o le launga le ni aso. O le tino e tasi. Ai o le vai aso atoa o le whae ino o le lofa. E iala e whaafai fi ai o na whae ino o le lofa. Pea ngā lulue whatasi. E wha iala e whaatino i ai le lofa. Pe a tasi o le loto. Tasi le tino. Tasi le nganga. Tasi o le mafuta. A o le mea sini lava. Tātou te wha mua pe i le tua ua o na lofa marunanga le lei. Le nei ua tātou o na mauai o le nei ola. Ai mai se, to tonu le au mari ngā ruenga le tua o tātou Tapua'i. O le matua le launga whapea, o le tino e tasi. O le tino e tasi. O no whirwhiria i reo whai upe lua se furu ma le lua su martolu. E whai ma matua e whapea, ai pei tai. E siri lava o nao ngā o i tū tino e tā ue vai vai. Mai tū tino o tā ue i tātou e matanga.
ua sili lo tātou tau le iai. Ma ua tau whātau vaina. O sili o na tau le ia. Ua whātu saina e Paulo le tino ke riso I le tino o le tangata. E tofu vaenga tai tasi malana ngā luenga patino e mana o mea mo le tino Atua. O vaenga ese mo se wha moenga. Mai o lātou ese ngā o tā leni mana vaa e ta tau pe lava o na ngāru lue e whatas. E ta tau foi lava I Kerusiano o na alofia o me se. E le peti ai o le nofo whatas o I tu tino. Wha mai awari mita tele lo tātou to mai. Pore manatu e le aise mea lātou te avatu I le tino o le tangata talitonu. Wha mai wha manatu a Paulo. Nai lo le whātu sa tusa o I tātou lava I le tasi mea po o le isi. E te tau o na tātou whaonga ina o a tātou mea lofa ese. Whātasi e whāsala lau atuai le tala le lei o le wha o le tanga. I lei tu ma lei tu. Mo whaia e le lotu I le tō tele o I tu aingo tangata I te tonu o le kalisia. O tangata ese o lātou sio manga. Lātou whaasinga manga fōi. E se a o na te tusa. Ai o le ano ai o mea alofa ma le tomai ma fōi na mai ele atua e whaingo fi ai o na tātou ngānu lue whatas. Lea Tapua'i lea Paulo le kalisia Korinito. E whaingo fi lava o na whiwaiwai ai tangata I nei whese se inga. Pea MANATU-AUTU le tangata wa vai lava I lon loto. Ai whai Paulo, ai ui lea, e moni lava I nei ese senga. Ai tasi lava le mea tu tusa o mai ai tangata talitonu. Whātua tua ia Yesu Kiriso. O le rei upu moni ma le tāua, e maua I tonu o le ekalesia, le mea tau o le loto nkasi. Tasi le loto. Tasi I le fia. Tasi I le lofa. O tangata tali tonu uma, ua papati soina I le nganga Paia. E tasi le tino. Tasi le tangata tali tonu. Ua tā ua o le kalisia. I le ave sea whai no lātou whasino manga tai tasi. Ai wha manatu pe iai e le tua I ate I lātou. Na whaia e le tua le tangata mai le palapala. Sa tō uma iai e le tua o me te tau I lon sisio manga. Atua I mononola. O na Amene le tua iai o le manava o le lofa. O lai leo le tangata. Ma le wha moenga sili ma le tāua, ina ia iai le whaia o le tangata ma le tua. O toi wha manatu mai lava I Paulo. Le tala o le fofuanga o le amatanga. Ina ia whai le masota inga mo I tātou, po oi o tangatanu ese po oi o se yutaia. Wa tasi I tātou ia Yesu. Ia avea oe ma ainga o le tua po te ngata o le tua rini asu. A tau re ese uma lava o tātou mana onga ma mea alofa mtaleni. Ai ua tu whata sia I tātou e le nganga Paia I le Tino, whaale nganga I Tasi. Na whi nau Paulo mo le ese o mea alofa. Ina I mawhai o na talia ai e le kālesia Korinito, le mamoli atu o le FAITAU. Na ia TUSI atuai. E tu sapore ese I feo mea alofa. E le avele malafa pe ese ai tangata o le kālesia. Ai au mai uma I te tonu ina ia iaile nau nei ta inga a toa lava. E ngalu nue whaatasi I so se matanga ruenga o le kālesia. Ngā luenga perfeta, ao, whaia aonga, so se ngā luenga lava. Wha malorino mai. O tā leni uma nei au mai e le tua wana mea alofa I tangata.
O le tele o taimi o mea alofa e au mai e le atua. Ua whata mala e fo'i o le tangata. Fe mai paulo. A wha pe ta talo le lima. A fe mai le vai o te le lota talo. E le o maua le anganga o le whiarwhan. Toi wha tusa e paulo o le mata o maritaringa. E wha pe whea o nei loe le mafufau pe a le ai le mafufau le vainga mata. A wha pe whea fo o na le wha alongo pe la ngona le mafufau pe a le wha alongo i tono talinga o le tangata. O le atare nāwa au mai e paulo i ate tātou. O le wha tusa a toa lea o Jesu Kiriso. O ia o le ao o le ekalisia. E rei se tasi o tātou e mawhai o na whai tia le sau o le ngalua i le tua pe ai loa i le tangata. E iai le tā leni ma le mea alofa le tua i ate ia. E le tatau o na tātou whata mala i mea alofa wa fōi na mai. A ia tātou o na vea le maala e toi fatua e ai le pai o le ekalisia. I le alofa lava ia. A TUSI i mea alofa uma lava tangata. O le sini au tū lava le nā. O le sini au tū nā o me uma. O le alofa. Ai se ale au ngā e wha moia i le tua ma whātua i le tua ma alofa. Ai le moni ma le wha maone i le alofa i le tua. Mai paulo. O le alofa o le sini au tū lava le nā o lo soifuanga. E pei o nā alofa ai o le tua i ate oi. I le alofa ua TUSI i mea alofa ua tangata umalava. Ua whaia e le tua. Ina ia iloa i e le tangata i le Tapua'i ma le atua. O le ala lau tali i le wha mamaluina o se uso Kirisiano o wha Manuia ina. E wha pe whea e tali atu pe a mawhatia se tasi. Po ua tā pena e alau tangata. Mo nei mea tupu mai. Fe mai Romas fuma le rua whai pasuma li mai lantali. Ua wala awina i tātou ia oli whaatasi mai e ua wha maluina ma e ua pua ngā tia whaatasi mai nā tau polonga matinga. O le telo le taimi, walu lava lo tātou malosi ia te tātou. Ai te tau pe lava o na tā pena i tātou ona o oe o le ekalisia. Ese le alofa mareanga le lei o le tua. Le whāta singa atoa o lana whanau i le lano langi i le tūwha Kirisiano. Peto Tasi, peto Alua. Le mea alofa sili le nā le tua ua iai isu. E whaatasi ma whaapotu tau. E te tau o na tātou wa awhia i o langa o isi. O lo la tau o na tau mawhai mai i lo la tau o la tupu ai. Mai paulo, o vahenga umari nā o le tino o le ekalisia i au ngā ia. O la tau e whaamaloloi mai, o la tau e te talo. Mai la tau e tau wasuina o le ipuwai o le ola. Te tono fo i le whaau mari ngā ruenga i na puna o. Pautu toa o ekalisia. Ese le matau tia. Mo whaamalo si au atu paulo o le ekalisia Korinito. Ona ua ngalo ia te i lātou le atua. Ai o whaasiri lato mita i a lātou mea lofa. O hau mea lofa whale anganga e ui mai lea i le atua. Na tuina mai le atua i a te oe e te ola ma e soifu ai. Ma tau tu ai o le tala lelei. Ma wha lelei ai o mea tupu mai tonu o le olanga. Ai le ngata i lea. Ina ia sunu ai pe lava le malama o Kiriso. E te tonu o le ekalisia. Si wa fonga o le tai au fau. O oe o le ekalisia. O oe o le ekalisia wha uwina le tua whapa i aina. Le mawhai o na ngatia. Le alofa le nā o le tua mo tātou le Yesu. One body. Paul compares the body of Christ to a human body.
Each part has a specific function that is necessary to the body as a whole. The parts are different for a purpose, and in their differences, they must work together. Christians must avoid two common errors in their lives: being too proud of their abilities, or thinking they have nothing to give to the body of believers. But instead of comparing ourselves to one another, we should use our different gifts together to spread the good news of salvation. The church is composed of many types of people from a variety of backgrounds with multitude of gifts and abilities. It is easy for these differences to divide people. All believers have one thing in common: faith in Christ. On this essential truth, the church finds unity. All believers are baptized by one Spirit, the Holy Spirit of God. Baptize them into one body of believers, the church. We don't lose our individual identities, but we have an overriding oneness in Christ. When a person becomes a Christian, the Holy Spirit takes up resident, the resident and the citizen for this person that is born into God's family. Paul reminds us today, use your gifts wisely. No matter where you go, you steer the church. Members of God's family last forever. We may have differences, interests, and gifts, but we are united by the Spirit in one spiritual body. So what is your response when a fellow Christian is honored? How do you respond when someone is suffering? Are you preparing yourself for your journey? We are all called to be glad about those who are honored and to suffer with those who suffer, including you, Child for family. Too often, unfortunately, we are jealous of those who rejoice in their final wins. Sometimes we don't take it well. They reach their milestone, their journey. They honor. But that's why Paul says, inside of us, we must look deeper inside of us and prepare ourselves. Are you ready? Believers are in the world is to show God's deal with His world, the people. But the church must continue to go on forward. Christ is the head of the church. So the conclusions for us today is this. The most helpful gifts are those that are more beneficial to the body of Christ. Paul says, love. Love. Paul has already made it clear that one gift is not superior to another. But he urges the believers to discover how they can serve Christ's body with the gifts God has given them. Your spiritual gifts are not for your own self-advancement. God's given to you so you can be able to encourage, to build others up. Lifting Christ up. May God bless you. May God continue to lead you. Open your hearts to Christ. Then in coming to your hearts, ask Him about your gifts and your talents so you can serve in your family and the family of God. May God bless you all.
May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. May God bless you all. In Jesus' mighty name. Amen. Tātou vivi atu I le tua I le pese ua Sauniga.
te tau filava ma le anganga wha maulalo. O lea ua longo I, ua longo a, ua nofo fale atu I asatu I amaa. Se fina ngalo tō matau o le atua. E pei o na fofonga ina, e le whaife au na taita ia le Sauniga o le nei fo iaso e ala I le tautua ma le au aunanga. Ala wala leo tautua, le si ufofonga o le tai afou, o le mea whai ngā luenga le kalesia. Ne kalesia wha apotong Kerusiano, Samoa, UCC America nei. Muana ia o le tātou whawhitai, I le matai ona o lana mānai. E fo I le vi inga I ante ia, ona o le wha o ngā ina o I tātou whaatauwa. Se I momoli ai I tūlangi e se e ala I le ala leo ma le matangi whea vea. Lona fina ngalo alofa ua fola ina I le neia sa I so se tafa. Whawhitai I le atua, ona o le nei whamanatu tele I ate I tātou uma o e ua taua o I lātou o e whaatuatua I lona suafu Paia. Ma toe whamanatu I nai. E le ai a se mea e vale I le foafoanga na whaia I lona mate sau. Fo ila ia o le vi inga I le matai e ona le whiau. Ma le tatalo. Talo sia ia o avea le mana vanga Paia le atua. Whai lea mau whaasilinga malosi. Mau whaantupu wha le whaantuatua. A walo tātou wala a wina mo le atua ma lona fina ngalo I ala ese. E wha Tino I na ailo na fina ngalo e Tasi. A o le wha whitai wha le au, e whai eilo o leo wha tau waa, e whai mapufonga tau momoli, o le teitei fono, o le sunga I leo ao, ma leo lotu. I lau sunga I le whiwhiau, Samuelu, Matafeo, ia ona o le tapena ina o le whiau o le nei aso le Sauniga ua whaafafonga I ai le atu laulau ai maise, o tangata Samoa o e lantou taritonu ma whaatuatua I le atua. Tau ia ina ianga le lei le atua, o a wha moenga o lau sunga I le whiwhiau, ai alo to e foi, I le ka le sia e pele I tua a ua ta oto malango mau mai tia sa. O le tatalo a le au lotu, wha lau pea e le atua ia tāpena nga uma. E le wha ngalo ina foi, alofa anga mori po o le ka le sia. Mo lana whaiwhiau wa amia ma filifilia. O ta oto le lupe, o ta oto le lafonga, I sona tae au pe a fina ngalo ai le atua. O mori atu alofa anga o le au lotu. Foa I atu e le atua le mauetele. Nau sunga I le awao matfritua, nau sunga I le whiwhiau matfritua, ai a le avanga ni maina, o le ngā luenga, a o tātou tālia I lupe o maunu I le whina ngalo o le atua. Samoa, tau ia ina ia ulu matawhanau le whiau o le nei aso. Ma ia pai atu, pai ifo, pai ane, o mai. Le whaau unga mana le anganga whetalai o le atua, ai a le whiau o le nei aso. Ia manuia tele le atunu, manuia lau whaafonga. E le whaangalo ina foi, I sa mātou upu whaafitai. Pese o le Sauniga o le nei aso. Pe o na Saunia le lei, e le korisi whaafai whiau, I malua. A o le kalesia foi ma le au fai pese, a le kalesia
whaapotonga Kersiano Samoa, mai le aio Polrua, Wellington, New Zealand. Tau ina ianga de lei le atua, I mea alofa mata leni. E pei ona fo ia, e langi nai ona vii sa tatou FAITAU langa whaatasi ai I dene aso. Fo ila mātou upu I whanua. Ia manu te leina li nei asa I lau whaafonga anga Samoa. Soifua ona o Yesu. Tātou whai ui le talo. Whaftai lava le tualo mātou ta mapa ia. Mo o mai nei le si ui o le mātou nei Tapua'i. Nā matai na lava mai lava I le suafo o Yesu Keriso. Ale nei wa amene I le suafo o Yesu Keriso. Le tualo mātou ta mā. Whapaolo awalofa I lunga o lau whanau. Fua I ate I nā tau le malosi. E ala I le lofa mareanga le leo o Yesu Keriso. O lo mātou wali I ma lo mātou whaola. Mātou te ole ma wala awa tuai. Amene.